яъне ки аз ҷониби вазорати умурии дохилии Федератсияи Русия як варақаи тайёр кунад барои муҳоҷироне ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, сардори оила фарзанди калонӣ гузаронида мешавад. Нафарое ки ду фарзанд доред аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед шумо. Пачинёни гуфта ҷаримат мекунанд. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Бародарони азизу меҳрубоне ки айни ҳол мара тамошо кардесед, хоб аз ҳаматон хоҳиш дорам ки як бори дигар дастгиритона нишон бидед. Ҳамагӣ 450 донаи дигар билет мондагие дар конкурс. Боварӣ дорам ки ба ин ҳамин видео билетҳои мо тамом мешавад ва пага دیگه بلیت نمیفروشیم. با 1000 روبل 10 دانه بلیت اومدیم. این همین نمره واتساپ که در روی اکران میبینین، در همین نمره واتساپ کارت سبربانک هسته. کارت با نام مونیس خورشیدویچ میبره. سوم تونه پارتوین چک تونه در همین واتساپ روان کنین. همگی 74 دانه پریز داره کنکورسی که حاضر رفته است و 10 نفری که از همه دا بلیت بسیار خریدگیان ما پریزای ایلاوگی داریم. حرکت که برادر عزیز بدرو 450 بلیت دیگه موندگی بلیت بخر فینال خب موضوع اساسی امروزه ما یک اینفورماسیای نو که تعلق دارد به نفرهایی که در مهاجرت مهنتی قرار دارند. مهاجران کاری من بعد باید به وزارت امور داخلی روسیه از آغاز کار آگاهی کنند. وزارت کارهای امور داخلی روسیه ورقه آگاهینامه را تصدیق کرد که شهروندان خارجی و شخصان به شهروند هنگام گرفتن پتن یا پیدا کردن کار در روسیه باید پر کرده شود. یعنی که از جانب وزارت امور داخلی فدراسیای روسیه برای تمام مهاجرانی که در روسیه کار و فعالیت کردند یک ورقه پیشنهاد کرده می شود. از اینجا پس که مهاجران باید همون ورقه را پر کنند. مهاجران کاری در روسیه باید وزارت کارهای داخلی این کشور را درباره آغاز کار پیشکی آگاه نمایند. در این فرمان آمده است که مهاجران کاری باید حجت داخلدار و دستی و یا در کامپیوتر به زبان روسی پر کنند. پس آن را باید به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد نمایند. یعنی برای تصدیق کردن قانونی بودوباش مهاجران مهنتی در فدراسیای روسیه، وزارت امور داخلی روسیه تصمیم گرفت که یک ورقه تیار کنند برای مهاجرانی که در روسیه کار و فعالیت میکنند و هر یک مهاجری که پتنت گیری میرود، آن همان ورقه که از جانب وزارت امور داخلی روسیه چاپ شدگی و نشر شدگی در وقت پتنت گیری به مهاجران داده می شود و در او ورقه آن همون مهاجر دنیای خودش پر میکنه با زبان روسی یا که با زبان محلی خودش و بعدا ابرادن با وزارت امور داخلی روسیه پیشنهاد میکنه یا گفته می شود که با طور الکترونی را میتونن که با وزارت امور داخلی روسیه پیشنهاد کنند. این مخصوص برای نفرهایی میباشه که مهاجران باید قانونی کار و فعالیت کردنشون حساب و کتاب کنند و آدمایی که غیر قانونی علاقه آسان میشود فهمیدنشون. یعنی که وزارت امور داخلی فدراسیای روسیه علاقه غیر قانونی قرار داشتن مهاجران را آسانتر و تیزتر میفهمه و گفته می شود که این فرمانی که عین حال ما برای شما پیشنهاد کرده گپ زده سیم دربارش شروع کرده از ماه ینوری سال 2024 قوه قانونی خودش پیدا میکنه. تماشابینان عزیز، اکنون کامنتاری ها را خوانده با سوال های شما جواب میگردانم. با دقت تا آخر ویدیو را تماشا کنید تا با سوال هاتون جواب گیرید. با همه شما خاطر رسان میکنم از همین فرصت استفاده ببرید، شانس از دست ندید. اگر نفرهایی که بخواهیم پروریکا کنین که دپارتاسیای شما شده هست یا اینکه نه، یا نفرهایی که بخواهیم پروریکا کردن که شما را از کدام شهر زپرید موندگیان، یا نفرهایی که اگر بخواهیم بفهمین که پتنت های شما اوریجینال هست یا اینکه نه، در این همین رقم ها در واتساپ بنویسونین. این برادر نزدیک خودمون با دل پر گفته میتونیم که حجت های شما را درست پروریکا میکنه و جواب میگردونه. یک از نویسنده اکامو زاکس کردنیم بعد نمیتونم RVP در فدراسیای روسیه بعد 26 اکتبر نفرهایی که با اسنوانی زاکس RVP گرفتنی میشوند همین چیز از بین برده میشود. شروع کرده از 26 اکتبر. قربانزاده نویسنده: سلام اکا، برای گرانیسا گذشتن پتنت کردن باید رجیستراسیای گوشت بود شود یا فرق نداره؟ نه، فرق نداره. آن همون مهلتی که 3 ماه مقرر کردگیان شما میتونید که پیش از تمام شدن همون 3 ماه هم از روسیه بیرون ببرید. سالیف نویسنده: السلام علیکم اکای سورمون یک چیرم میگفتین.
ман документ дорум патент дани база ҳастай дар офисай патентам вақте ки милитсия меқапанд документ дар дастам нест милитсия ҳуқуқ дорад ки адел бубарам инагда вақтҳое мешавад ки баъзеи муҳоҷирон дар телефоношон ҳамун суратҳои документошона доранд шумо метавонед аз рӯи ҳамун телефонам документи худтона нишон битиҳед регистратсия ёки патентотона вале агар дар телефонам набошад шуморо ба шуъбаи милитсия агар ки бубаранд уҷо проверка мекунанд дар база дане ки бошад ҷавобтон метиҳанд бале мебаранд тафтиш мекунанд тамом як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака мегуфтем ки агар студент бошӣ гражданини РФ карда мешавад маълумоти олии Федератсияи Русияро дастрас кардан яке аз плюсҳо барои гирифтани шаҳрвандии Россия мебошад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака мо ду писарем. Акам хона дора, ман хидмат сардори оила гузаронам ба хизмат мебарам, падарам пенсионер. Сардори оила фарзанди калонӣ гузаронида мешавад. Дар ҳолате ки падар ва модар қувваи корӣ надошта бошанд дар иҷо кор накунанд агар. Як каси дигар нависонда салом соҳибон. Илтимос барои клиника видео мекардем. номаш чӣ агар махфӣ набошад як чашма нархиш чанд пулай раҳмат оиди клиникае ки дар Ташкент ман рафта чашма оператсия кардам рости гап чанд бора мегӯм видео мекунам вале фаромӯш мекунам бисёри нафарҳо талабгор нест дар ҳамин мавзӯъ бигем агар ки шумо бихоҳед ман дар ҳамин мавзӯъ видео кунам ки дар куҷо чашма оператсия кардем ва чӣ хел оператсия кардан чанд сумда кардан шумо дар комментария фикротонро бинависонед ман иншааллоҳ видео мекунам як каси дигар нависондаи салом бародар бозира кай мемонӣ бозие ки дар канали мо рафтесай аллакай худо розӣ бошад пага билетош буд мешавад ва рӯзи 12 октябр бозира мегзаронем як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака соли таваллуди ман 1996 ду кӯдак дорам хизмат мебарам нафарое ки ду фарзанд дорен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен шумо шейх нависонда ассалому алайкум брат сози хубӣ як савол дошам ҳамин агар гаи манат кунанд набести бигрезӣ сират кунанд бихапана чӣ хели штраф мекунанд непачинёни гуфта ҷаримат мекунанд як каси дигар нависонда салом меган военни кафедра хондагиҳо 3 моҳ хизмат мекунанд рост бошад раҳмат барои ҷавобатон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир военни кафедрара аз байн бурдагианд як каси дигар нависондае ки трудовой договор кор кардесай 6 моҳ официални кор мекунӣ мегирӣ чӣ ба дурӯғ мегӯй охир бадбахт ман дар ҳамин видеом гуфтам ки баъди 26 октябр ҳамин қонун қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва ҳамин чизое ки гуфтаесем ба кор намеоянд айбайн мераванд як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака рубл мехеза ё ин ки не оиди баланд шидан ё поён рафтани курс ҳеҷ кас фикр мекунам аз пеши худаш ҳечи гуфтан наметавонад як каси дигар нависондаи акаҷон ман 10 билет харидам фақат жда дорам кай конкурсона сар мекунем мо гуфтем ки конкурси мо рӯзи 12 октябр дар ҳамин канал финала мегзаронад соати 9 шаб ба вақти Тоҷикистон тамошобинони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем то наводҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.